Ne oldu ya? Çöp getirme. Çöp getirme. Vay. Ya kalma. Vay bilader. İki tartışınız gibi. Hazırdır. Маршрутпен кетип баратат 4-числа 2021-жылы мына Сатурндик ДПСтер турат биз менен чоба. Азыр мен түшүп алып туруп, Астанага барып туруп, ал элдерде отурушупбуз. Дальше кетебиз эме. Мына биздин маршрутта Сатурндиктер келди, опер эме УВДден ошого отуруп бизди сопровождать этип атат. Безопасность гарантирован деметишти. Мына жылдык. Çağır. Биздин маршрутта мына велосипед маршрутта УВДден келип, оперлар отуруп, бизди кайтарып атат. Безопасность эметип, ошол мына остановкага келдик. Мына аламдын биринин остановкасына келип туруп, мына элдерди салып, азыр кетет. Otur gire. Barat ya marşrutmen getirdik girgile. Geçede iştegensiz buradan biz meyre karayız girgile. Ya iştegensiz biz meyre karayız. Geçe biraz uğraş getip kalganız biz. Atak biz 131 geçe gün murdağın iştahtayız. Girgile iştahtayız. 131 marşrut. Biz meyre karayız. Biz semin ças emes ötedi. 10 somdan da. Mına girgile. Hadi rina bir günden tartalayın anan getirsin ha. İki kişi. Ha yapalım. Sen te akık sen otur o. Hadi ne? Tamam. Tahtanga emes saliveninden kalasın mına. 131 marşına klientler yüktep mına getip atat. Maşınada eme var. Daha Allah'a emanet. Var inat. Mına gitti marşrut 131 marşrut. 4 iyunda 2021 yılı